Karbilong ri bertakalang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon pajrik lo kardom. Pini karbilong ri berta kethan pon jibang nili thare jit kramsa non berta thepi langpon eksinam. Solar project alam ki apu thak pen prabjin pen AP jetse atum pen high court along PIL pidampo pusi pachini pon. Forest asai kam along foreng hoi ka chuklem bom atuma phan Karbilong Tamas Council atum pen sokos notice ki pid pon det bangke labang su sokos notice tami Karbilong Tamas Council atum pen prabjin pen chen thunang chi pusi KSA atum pen sodak pen ki hang pon. Dok mokak rai komsai ki atum pen ihuma trak long ong dung raki hormukin abdun long. APSSC langlok sut sabrans atum pen pranke mai ini ponsi lam klar ka chipi pon. Non puthot berta ang ton pen langpon eksinam. Kidam tang phai kini ni phai hini arni HDP lek thia rong along APSSC atum pen pranke mai ka ni pon. Labang so pranke mai long su bokojan LA mai bu semson teron pen kaning je pon atengki borjan consensi parlopon along solar project ki busy per long sami longle ahem pu kalidera atum pen si Karbilong Tamas Council long ke theki diga tum pensi labang so long le ke charai dun ji aphan sami bori pon lo la pen ki kidam tang arni pen sami all party hills leader conference mate APSSC atum pen ki solar project ki busy per long pen ki sekroi dun ki lasi labang so lama puthak sami high court along an lam ki pele pon ji aphan sami chi sik chidang pon bom lo pusi alang li pen puthot pachini pon thu HDP pen sarpin pudisu Karbilong re berta Tamas Council CM ahem bang isi atum amen siladak ki ong po siladak nitum abir talong lapen alu tame nang pali da lande kopi posi double illegal ma polotang te along li ave pin atum si amen ka thap polotang te lake illegal lo mati di illegal lo mati lake fraud lo lake rada phan ame ki palu lapen ame thang jung aphan CM atum council abitung tum ame thang a benefit apha si cheklem chot lo lasila son bangke claim dia nangji lapen immediately nilitum ke non anda kham ke bom lang lapen prabjin pe nilitum lam hoi tami pipon pola so aputhak bangke la PIL nitum ki pi point pan sinon si siglo kidam tangani nilitum phan APHLC atum phan compromise dam det kopine claim dam det pola son nitum phan akoi nang pidolo sutami nilitum non chingwa lo prabjin pen nilitum laso solar installation aputhak bangke nitum PIL pidam bogwati high court lo laga pini tami antum pherang ke thenglo tami nilitum nampak lang dulu lapen nilitum la so solar project pathak bangke PIL prabjin pen non itum nipli ni phong bong pesin itum pidam jat po lahan lo atima ladak amen nang kele gelason hello solar project along bangkoi ke Karbilong Tamas Council CM tuliram ronghang ahem bang si aphan amen ka chetap posida katok ya number 1 Francis Milik son of late PAS Swell Milik lata itu borja namni de kali Prodip Dera son of Hobi Dera lata kali lata Dhom Singh Dera son of Men Singh Dera lata kali Fumen Teron son of Sar Onchon Teron Sarlong Kiri Teron son of Klingdun Teron lasi do pig mati dia amen he purhi o lo polo et polo te laga por choret popasi ladak lokal amun itum takali lasi nitum bangke long le bangke ilitum chini nangji itum lak penle jode seta ilitum avilu chini ne potali lasi rong atum ke non rong ratum chini nai bangkal hello itum avilu ola ador bangke itum chini lo seta laso along lepen ilitum ko an kample munji ko an itum laso avelu padu theji amullo padu theji hala na itum chini de asi non bangke lahan lo ilitum la bangke itum khangnun thipnang po lapen kadu kabe cerapra petsi itum labangso asai bang ke khangi phana bang itum tempo nang po lahan lo nang litum phan pini nang phai nang ko lam temang Kedam tang phai kini ni phai hini ani KSA Samson teron aru tumpen pharangke mai ke nipon labang so pharangke mai along alang li tumpen kaning je pon atengki Karbilong Tamas Council along force asai kam along borenga hoi ka chuklembong atuma phan bang pharuge thom su sia tum phan Karbilong Tamas Council atumpen sokos notice pipon delo lasi labang so sokos notice ke prabjin pen chen thubek nangji lapen jongsi interview call thu jili potangti non akimi atuma phan si interview semi call chot lapen hang chot nangpu lapen ki non labang so borenga hoi ka chuklembong atuma phan bangke
kai ateng kai muang ason si pa suklem bom nang pu si lebang so pharkia mai long alang ni tumpen ning jepon Prabjin ben labang so asokos notice bangke chibidro nang ji pusi le dong kalbi locha le song pen jom pom kopi porma pulotang de pinyani tum langnam na je forest department long lo pulotang de tum kyong dum ke da tum kalbia khe tum sai de lo pulotang de tum kalbia khe tum sai de lo pu alang li tum ko an ningkan nang klem lo ningkan thi ningkan phone ningkan proxy ben alang li tum bainong bangke cholong bom lo alang li tum duty ta dam bom lo la son thak thak kyong dum job atum holders tum bangke alang li tum bank pen ai hui same kopinia loan sai hui tame en lo alang li tum life security dolo pojori si bank tum mental loan ta en lo pojang le piniar ni bang karbiang long thomas council la tum bang men la pusot itum karbia khe phan pamang hu prong bangke lake la bang so kos notice ke pale ben bangke ni tumahin ben chok cheping lo pusi karbiang long thomas council tum phan jong tum na forest department long hoitu dokong na thekalang ni tum sokos notice long illegal appointment pusi pulo tang ne hola so hu chalang ni tum han kham khirun thim nang ji pa join long le de nang ji polo nang tum illegal appointment na pochi nang tum ke dake posting long le puthala so si punamu pinyar ni alang ni tum kwan ni kan Ceklo apa nong colong bom lo alang itu lakukan si ham family purial tami ke sokune tami celang bom nanti ke langsung sokos notis pale ham ke labang ke jok cep lo nasi nili puji je karbilo chane sokli dan bangke prabjin te labang so sokos notis ke jivi drawback nang ji lapen ke claim tang tum ana phanke pado thosi pachiklem tulong nang penapen notis bang epinang ko je jivi draw lo bubake lapen kewang jilangan ni jongsi alang tum kopine interview ke hang tu ek point alang tum jong si kopine advertise baklang men interview ke call thui do pura dang dai lake akimi si hang thuna ko nili puji pu bangke jasa me pen karbilo char ye song in pen council of han ki puji pu bangke nang tum jong si akimi jong si do lang pura dang te nang tum ba akimi jong si do lang pura dang de advertise hang lake akimi le nang tum bangke hang kom interview non lake ke claim bo ma tum tham ke lake kitia ta ko pilo nang tum si nang jelong lu neji pu ke lake pu ne lo lake atina tum theklong lo non pini pena tum theklong po ko pilo labang so interview nang chipi tu no po lang le tum mangi pilo isia notice bak lang ko hadak ko pilo lang ko criteria la son ta nang ji po age limit la son nang ji po lang tum bak lang po pulo tang alang le tum apran man claim bom lo pulo tang le konang si criteria ta jong dun po mati apran ke pilo high secondary pass ta job and matric pass ta job non upon graduation nang ji master tang nang ji pote la tum ke na ben si un po la si la bang ke ni tum ke chinia teng pulo tang de la so along bang 300 plus am si non la ke picholang la pen keong dum ta komane itum ang lenge the tuma purial dum han tame alang le tumanga la source of cosmetics ke palele tuma source ke longa tengte alang le tuma me thanga mun la pham mang ke la bang source of cosmetics ke palele la so bang ke kupilo la tum la 300 plus am ri phansi pilo illegal pusi alang tum han pucho pulo dang le illegal appointment pulo dang te itum pilo council karbiang long thomas council long chari tume thek long ke dak forest department long choloma illegal appointment ke do alang itum jong si langdang pulo tangte 30 department itum karbiang long thomas council long kwan ma ke do tame illegal appointment ado piklo lasi alang itum long people si ot edelo piniani jong si itum langdang pulo tangte lada ke koma lo ke chok che ke jong si illegal pulo tangte halada to lun no office dong edo kam claim atum hala tum si ke chok chelo alang tum hang inside no ente kopi bose alang tum hang thang action and that piniani rat phansi pamang uprong rat phan tahang joja ke lage karbia khe phan ka ching holo mate lage lasi nili puji bange alang tum da karbia khe phansi kar jablo karbia no thomas council ke jasmet karbia rat phan lo pulo tang de piniani kisung ke pilo karbia rat si kisung lo pulo de karbia rat kisung long lo pulo tang de nangli tum ke lahai ke thangda pudunde dana ba pachoklen bom pado bom na pu nasi nili puji pu bangge nangli tum bang advertise tame kol no kaprek akimi phansi kol lang pu akimi creation no nakum koan ma lage tum karbi tum non pilo isi tum langdang lo plotan we kimi ayut tum bangke forest department no la puson tame awar sai ka chu enun tum dolo MR ro puno ma ajak tum bang pilo permanent nason pilo MR tu tado lason tum long same dolo plotan tum karbi ke phan lage isi unemployment pe isi ke job awar sai lo lage tum theklong lo lasi la bangke nitum puji pu bangke karbiang long thomas council akhya CM sa la penalang nitum karbiang long thomas council long dak ke doan elected members tum an tame ni lechuning ri bangke nang nitum jasemen pet pen prabjin na laso bangso aso cosmetics bangke chilidro no kali pulodang de nitum karbilo charli asong hin pen bangke kache song bangke ing ton pon pe lo la bangke nitum ke rada phasi kar
Karbilong termas council pen sokos notice ki pipon bang pharo ka thom so se atuma phan bang ke alang li tum pen ki interview mari satlang pipi pin pen se labang so voring hoi ke se palong lo lasi alang li tum phan seme sokos notice ki pipon tunang kok lo lasi nona ki mi puthot interview call thupo mari satlang en pon thupo laso along se alang li tum seme labang so interview long nang speed lo potangti labang so sokos notice ki long atum an phan si puthot voring hoi seme pasu claim thulong po si CM Dr. Tram rong hang pen pharike thinu ning jepon Forest atum phanta lapuno latum bang ki aprang illegal appointment aron repensi appointment ki pilo nikan thro proxy na ke mane ke nikan tipo dolo lasi lada ke hola non rabha phan ke aprang ke alang ke satula bel ke mesinon jok momlo la pen ke na tu theklong lo inu bahini ke dake la so farman da jail ta damnang lo lasi illegal appointment long te non ke dubom claim mo matum ta mela ke da council pen salary lipinu dagi lasi lahaya salary na loke da puli tuman buti to lasi asa kuri ke la tum fansi pipo non claim ba ngatum fansi non ke claim mo matum fansi le tum da muni tum selo pala tum fansi pipo ta arora teng pen tum Karbilong autonomous council pen advertisement pipo interview attend nang ko la pen la tum fansi mo bang ke sakuri ta pitu thot jate mo mane jong se court challenge tamil lake buni de ja jene tum ke advertisement pilo as per mirira teng pen binsa la soting bet to appointment people ben ye claiman atum bang ke la soting la tum ke long eti Karbilong termas council CM Dr. Tram rong hang pen labang su sokos notice bang chen tu there le putang te alang li phan ke khai hutur lo buji hok pon nang kok buji KSA atum pen puthok arbok pon thu Are pupangke chilidro relo pulotang de lake itum pilo itum mathana ko je alang li ke isi anti ala karbi lo pusi tumba mathana ko alang li ke pilo itum ma khe phan alang li ke panna hok abang pulo pusi ni tumba ke hok ponang ko pipor ma pulotang de piniani itum da ke karbi side ma tidi itum council e karbi phan sin ke kimpilo itum da ko mane keng sang so phang gelo pulotang de itum da ke ong lunge karbi ara side Pwede alang li yung sila puson puturong lo pulutang de lagi itum pilo rana tum si alang li phan isay na ko pusi ni bang epuko athema Kiramtang Paikinu ni Pai Hini Ernest Tami Dokmoka Police Station along Kedo Dokmoka Rekom Saki Atum Pent Ani Vanga Son Tata Sinaga Chiking a Saikering Bomba Son Tax Labang Sonis Tami Alang Litum Saikering Bomba Ford Hood Dimapur and Natpankivang Bomb Ihumatrak NL01 AF0882 along Semi Kirika Krukasai Deng Dun Pansi Sabon Home Pokebra Isi and Long Pondo Lapan Kilabang Su Sabon Home Long Semi Drugs Lin Pokebra Isi and Long Pondo Labang so truck te warabang humad truck driver Sanjeev Chetri lapen ari sanghu Munu Chetri atum Smith Dopoka Rekom Saki atum pen Chipari ding ponsi Karjupate atoka sai claim ponsi sai aron ting pen claim pon naga checking or ekhon truck ami rakhaisilu checking or karone regular checking or karone truck khonor number hoise NL01 AF0882 এই গাড়ীখন আমি চেকিং কৰিবলৈ ৰখালো তাৰ পিছত গাড়ীখনৰ ডিটেইল যেটা চেকিং বা সার্চ হল তাতে আমি 54 প্যাকেটস সন্দেহজনক ওপিয়াম থকা পেকেট আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু তাৰ লগতে আমি ট্ৰাকত অহা আমি দুজন মানুহ আমি কৰায়ত্ব কৰিছো এই 54 পেকেটৰ টোটাল ওজন হ'ব আনুমানিক প্ৰায় 51 কিলো আৰু এইখিনি আমি সাসপেক্টেড NDPS ওপিয়াম বুলি আমি সন্দেহ কৰিছো এটো এটা আনুমানিক কোল দিগদাৰ হ'ব এটা আমি এইখিনি দিয়াৰ পিছতে আমাক যেটো মানে প্ৰাইসটো আমি গম পাম কিন্তু গাড়ীখন আহিয়ে আছিল ডিমাপুৰৰ পৰা গাড়ীখনত একো বস্তু নাছিল খালি গাড়ী আছিল এই খালি গাড়ীখনতে তেওঁলোকে এই NDPS টো লৈ আহিছিল মূল্যটো মই এতিয়া আপোনালোকক এনেকে মানে আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক যেটো এনকুৱাৰী নোহোৱাকে মই ক'বলৈ কোনো অসুবিধা হ'ব কেবা কোটি টকা নাই হেতু মই কৈছো মই মূল্যটো যেটো এক্সপার্ট অপিনিয়ন আমি কিমান বিকাছে হ'ব স্যার 54 পেকেট ডিমাপুৰৰ পৰা এতিয়া আমি প্ৰিলিমিনাৰী এনকুৱাৰীত আমি যিখিনি ফুটপুছত গম পাইছো গাড়ীৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক গাড়ীখন ডিমাপুৰৰ পৰা আহি আছিল আহি থাকোতে আমি ইয়াতে আমাৰ নাকা চেকিংত ধৰা হৈছে ছাত্ৰী আৰু মনোজ ছেত্ৰী ক'ত আহি আছে গাড়ীখন ক'ত যাব কি কথা সেইখিনি আমি এতিয়া ফুটপুছতে গম পাম কলে আহিছিল কি উদ্দেশ্যত আহিছিল কাৰ পৰা আনিছিল ফুড সাপ্লাই দিলেহেঁতেন কি কথা সেইখিনি আমি এতিয়া তদন্তকালত গম পাম তেতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম টোটাল কিমান কেজি আছিল স্যার 51 কিলো টোটাল প্যাকেজ 54 আৰু টোটাল ওয়েট হৈছে 51.6 Kiramtang Paikinu ni Pai Hini Arni APSC Ratchari Langlok Su atum pen pharengke maika nipon
labang so pharangkia mai long alang ni tumpen kaning je pona tengki kedam tang pre ni pai thongke bra isia ni hang lang su cultural complex along congress atumpen kang tang mai kani pona long don thongke su se ara atumpen APSC ben choc congress along spok tun puki a hokali pus alang ni tumpen purhot lam kar pi ponchu lapan ki monon piki bang selang ani semi congress along klem bang pu bang phe tumpen semi lapuson rada phan ke chong thui ma ke pachubai alam bang ki kining je jidat chi phan alang ni tumpen puthot pachini ponchu dok moka pen wai song terang karbi long ri berta 21 June nitum nang lokso EPSLC mas joining ki hot house ne klang chon navel la posi la tum congress tum dai me la poson ke klem pon rat phan chong thui pon pen ke bai pon la bang king ton nang poposi nitum ma EPSLC lang lokso sub branch pen condemn pon lo la pen tuning ri lo nang tum la poson monopi ke wangji la poson aprogram jong si deng bomlang pulang te la poson bang rat phan ka chong thui la pen pachu bai bang ke nitum lang lokso EPSLC branch pen ke mana tu fan pin rempon dalo, nalo. Itu non kewang tuji, tapi itu kedunji kali si non kewang je tarik cap, nere tu mas joining padu pon tuji, lakai bang parunia pat dak kedeng poni tu. Lasi pini nang tu fan media hoi korte fan curigang tungke, lalo pini kewang lam the nilihin pen ke lasi thanpon thekchol lo kardom pini karbi long ri berta ban ki lan pan sikang ton pagilo do me thang me kardom